di rona e butsu mama dumelang ke neno setse ke le teng le kopela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministries ke tsamaya lo sileke le Mageta Momamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hohle mo mametseng o le hona teng o dumediswa ke Oslakato Silike Momamedi ya ratehang ke nna Mageta ya pholositsweng ka mohao ke le bohaobane ke le teng tsatsing lena amen yeah kaneti mamedi a ke batlo lo senya nako hle tsatsing la ka shokulena o kalama taxi sa phase 3 kapa phase 7 o bo re fela o ya kerekeng ya Pastor November o re fela o kalama taxi sa phase 3 kapa phase 7 o bo re wena o ya kerekeng ya Pastor November phase 6 mara o tlo thewa show ntong tseleng ha o kalama taxi sa phase 3 kapa phase 7 di tlo thola kerekeng ya rona hantle tseleng wena mamelo ka rata ha ka jetsa batho re ke kerekeng ya Pastor November phase 3 kapa phase 7 o bo re shopong ya Maditlhabelo bo re ke kopa le ntheole shopong ya Maditlhabelo o tla bona mamedi tseleng wena mamelo ka rata ke kopa hle se la lahleya batho ba bang ba rata ya kerekeng ya ne ya rona ya gale ya ne ya ka mkhukung ka kwana mamedi ka tlase no ya rona tseleng iskuntireng mo mamedi ska lo thewa tseleng ya ne ya tile ya nto ya paving mkhukung kwana mamedi re mona o kalama o re fela o ya shopong o le thawa shopong ya Maditlhabelo di bapile kereke rona le shopa Maditlhabelo di bapile ebile di tseleng skuntereng wena mamelo ya karata o skampa wa lahlela batho ba ngata ba lahlela ba tlang kerekeng wena mamelo ya karata ba lahlwa ke a ke ba lahlwa ke ka nnete because le batho ba di taxi a ke tse wa batho ba di taxi ba ntse ba isa batho ka mane kwana because ba tse ba re ha o sana kereke ka ebile kereke e tswa bone batho ba di taxi ba tle ba le ka monana ka teng ba tlo lata batho na Momamedi wa Motheo FM a bue fela o ya kerekeng ya Moruti November teng haibe a ka le bala shopane ba ditlhabela o re fela ke ya kerekeng ya Moruti November teng then ba tla o theola fela pela kereke mo Momamedi wa Motheo FM mamedi re a tswelle he ha ba o tsama ka koloi o driver o tloa ka toropong kapa o tloa ka locationeng a ke tsebe kae mara lo feta limo o fete mo Greek Mamedi ka rateng ba bitsa you save straight mo Mamedi a ona mo tsikande ne ke botsa re mo Facebook yes ntataka ke Pastor November Facebook ya rona ke Pastor November and Victorious Faith Ministry Mamedi ka kolo ya o ka ro ya Grootflay o feta limo o fete mo Greek Mamedi ka lifting ya hao and then o tla bona ha o se fitile mo Greek ba bitsa you save pele nyana kwana Mamedi tla bona ka lifting ya hona le structure se seholo ebile hona le shop ona shop ya Maditlhabela Mamedi wa karata ka lifting ya ona pela shop ya Maditlhabela hona tseleng skuntiri mona o tla bona kereke ya rona mona ke structure se na le masenke a brown ka odimo ka mahlakoreng entse le tente wena Momamedi wa Motheo FM jole re da le tshebeletso ntse re etsa kren man mona ke bua ka taba ya ho repent ne mona ke bua ka taba ya we need to repent bana Mamedi wa karata ka tsela e nngwe hlotseng now tsatsing lena re kwala tshebeletso ye ba jole ke tlo kwala ka ho rapela di family malapa batho ba phelang le batho ba bang ke boy phela o ipheta ke tlo rapela batho ba phelang le batho ba bang ba ntseng ba sena khotso kara malapa a bona ke tlo rapela Momamedi re kwala tsatsing tsebeletso eng wa tseba ke tlo jetsa bana wena se le ke le Mageta why ke tshwantse ka a ke etsa Lekker Vrydag ka la bohlano Lekker Vrydag ka preach ke tshintsheng ka Lekker Vrydag ke a onda le ntwereng batho ba shebela Lekker Vrydag ke batho ba nang le malapa ba nyetseng le batho ba nang le di relationship you need to pray for them o ska hlola o ba entertainer fela lo ba ruta fela batho sa ba rapelle ka nnete wena Mamedi wa karata ha ke le Lesotho mabone ke kopana le se monga rata Moruti November ha o tsebe thapela o thuse jwa le monekano wa ka because we were fighting re lwana but ka morao o rapelle le runa go tloa Friday o re ke a re qala e ka re hona le ntho e tswang hona le moya o tswang e ne re sa understanding o teng dipakeng tsa rona ke yentse o itletse fela go Lekker Vrydag instruction ya teng ke yone ke batla go tlore tsatsina ka shokela na tlo yetsa instruction ya teng ke yana yo re tlo yetsang wena Mamedi wa karata instruction ya teng e simple ko nka pampiri tse pedi ene ntho eno a tswa Mageta ke la etso ya ka
ile etswa ka nna ke sa tsebe hona le o se mone ke ene ke utlwana le yana je ene ke morata marelwana hle yo tshotshong le frustrated ka sehloho ene o bona hore nna le ena re ka ya pele ka bophelo o no bona that lady hore bophelo ba rona bo ka ya hole ke hopola ke la ka ba le restaurant le saloon le yena ka baka la hae re supportana ra ba le saloon le restaurant nna le yena when partner re lwana hle but o bona hore nna le yena if ntho rona ne ka ba right mamelo a ka ratang re tlo ya hole ene ne re utlwana nna ebile ke tla re le rato ke le tadile ka ho le tseba ka that lady wena mamelo a ka ratang but wa tsa ho etsalang ne re lwana ntho ngwe hlotseng se re arohane a re qeta o arohane se le kgale re arohane wa tsa ba lo ke ba entseng ntho tshwana le mekine e ke entseng ka labohlano ye ke tlo e etsang wa tsa ba lo ke ba entseng batho ke ba entseng ke ha bankile lebitso la ka ba ngotse lebitso la ka ba ngola lebitso la hae ha ba qetile banka dipampiri ha ba qetile banka ditshelo amefa ka bona banka ditshelo ha ba qetile ba ditshela pakeng tsa dipampiri tsena tsa ka le motho yena ba tshela le meriana ha ba qetile ba shuba pampiri yena ba e sota o bona bo e sota tsena ba re kopanye ba re kopane re utlwane haholo mara re hlabane jwale ka ditshehlo tsane re hlabane jwale ka ditshehlo that is why boss le ke ba tseba le wena me makgethela tseba hona le nako e ke etsang tshebeletso ya diholo o tla makala ho fihla diholong ho bewe ho yentswe dipopi tsa batho ha o qetile be di kentswe dikopi spele dipakeng o bona o kentswe dikopi spele popi tsana di yentswe ho yentswe re di furallane and then mahare mona na ho tla bo ho di kentswe dikopi spele ko re wa bona hore ho yentswe hore le monne ona le mosadi enwa ba lwane ba be ba furallane wa bona so ke na le tshebeletso e jwalo tsatsing lena mamelo a ka ratang ke tlo o jwetsa why wena mo mamelo a ka ratang ke etsa tshebeletso ena mamelo a ka ratang o dula ka ra lelapa le senang kgotso monate amen ho phela ka ra lelapa le senang kgotso ha ho monate ho phela le bana la o so sena ntate o phela o le mong fela batho sena o phela le bana ba o kapa ditloholo ha ho sena kgotso ha ho monate amen o phele le molekano wa hao la le ke la ba le tšhelete la ba le impact if there is no peace ha ho tlo ba monate mo mabelo ka ratang ha ho be le ha le ke la ba le tšhelete la ba le dijo la ba le ntho engwe le engwe ha ho monate bile Solomon o bua mantsana bukeng ya diprofobia ere ebile ha o le jwalo o molemo hore ke dule ka o dimantlo kapa ke dule naheng ke je dikokotwane ho fapana le dula ka rantlo e senang kgotso mamelo ka ratang and ka bo madimabe o na le kgotso mo mamelo ka ratang e hluthuweng e utswitsweng ke Satan ho na le batho bao mosebetsi wa bona is to make sure that ra retabi ba re utswetsa kgotso ke msebetsing ke malapeng ke kae re utswetswa kgotso ka tsele makatso so bekeng yana mamelo ka ratang tsatsing lena o tlo ema ka maoto mo mamelo ka ratang e simple tshebeletso ke tlo etsang o ngola pampiri ha eba le babedi wa mamelo ka ratang o ngola wena o ngole le mme o ngola mabitso a felletse mama mang o ngole le molekano wa mabitso a felletse ha e ka ba lena le bana mamelo ka ratang ntate le mongola pampiring ya hae a le mong le be le ngola mme pampiring ya hae le bana ke tsa le ngola ntate pampiring ya hae a le mong then pampiring ena na ya bobedi o ngola mme hodimo e be ba mabitso a bana then ba tle le tsona pampiri tseo di le pedi ke tlo ba jwetsa ba se ba fihla ke re ke hore tlo di etsa dipampiri tseo ha e ba babedi ke ntate le mme ba tlo ngola mabitso a bona ha e ka ba ha ona ntate o na le bana o tlo ngola lebitso la hao le mme kapa o le ntate and then mohlomong ha ona partner o tlo ngola lebitso la hao le la bana ka thoko ke sa sense because ho tshwanetse be le dipampiri tse pedi ho tshwanetse ho be le dipampiri tse pedi now ha ba fihla kerekeng jwale ke tla sebedisa Vaseline hona le ntho ke tlo etsa e batho ba tla e bona hore e etsa eng le hore e sebetsa eng wa tseba hona le ntho ntshitseng mamelo ka ratang re tlo
re tlo ke nana re bapadisa voice note eo Okay, ke ne ke rapella mme eno mamedi wa ka ratang eo baloi ba ne ba re re montse kerekeng yao ha re qetile re entse bonnete ba hore a lose bophelo bana ba tshwantse a bophelo ba rona tshwantse ba o tshwantse ba dula Hookland mamedi wa ka ratang o tlo utlwa baloi ba itseng o tlo utlwa ba reng yana ntse ba bile ba bile bosogo batla aba tsoga kula wa mosorisa stidi aya ba kwa ke malama ke utlile man wai ke mamao Ke bile ne ne ngore le ya ka mo buile maobane so sontaga ne re o bona ene nqeta hampe ya batho ba reng a ba re batla hona ba ba kula ba bang ba ba kgathala ba bang ba ba nyahama ba bang ba hlaelwa ke mabaka ba bang ba hlaelwa ke mabaka a yene in qeta hampe mamedi utlwa batho bana ba qeta o plan hore ba tlo tla ho nna mamedi a ka ratang utlwa o etsalang ha ba qeta o bua fela hore re ya kerekeng ya moruti November o tlo o etsa etseng ratla apparently ka gona le bothata bo bo dirang ka kula ka sonda ga o kula ka kula maobane ka re decide go o kotsi yana le wena bokula mo mosone ke tshwere ke tlhogo ena a batla go tshwere ke sedidi le ha le plana o tla mo re planele maobane bosigo re tla kereke re tlo tla no makanja le maoto or re tlo tla go tla go klente go tlela because bentse re tswa fa re distance maobane bosigo fanda ga mo moshong a ba tswa mo moshong a ya shop by da bua o bua a go tshwere ke sedidi ke re o ise le nna ke tshwere ke tlhogo ke re mare kerekeng teng re tlo ya fanda Stidi apa mabete ke re ja re bona o etsa go jana o tla nna betere a ba ka la mabete a go tshwanela ke toka monyako a itshwareletsa ka lebota ke re ga tsamara ke re tlo tla ke re ke fanta ga ke re ke mona okay le ka sonta le teng ha ne le re le akule le atla o ile akula o kutse a tsamaya a sala nyamela o tlile maobane ke mme wa ka bothata ba ke no yana ntete moruta ka tlo bua maka re motenegela nna le nna ka me le nna maobane ne re mnela re ga o le siko go peaceful ka tlong ga o tsena hela re na le enga re na le lerata re go galwana re dula re le 3 mara nta rona e ka re dula re le ba ntse ka tlong o tla ke ba ka la utlwa ba reng ba re ba dula ba le bararo marento a yene ka re e ba bangata ka re ba dula ba le bararo marento ya bona ka re ke batho ba bangata o utlwa ba lo ba re le ba kae ho ya ke ba ntsi le ba lo ba kae yo ba around le yo newo yar bophelo ba ka sa le botsinyega ha tswa mo kerekeng ya gago a tshwana una itse tshwanetsa ya Woodland mewo mme una tshwanetsa ba ya Woodland 2011 a tsamaya bo ga bontsha a le sa Woodland a lo dula teng na tshwanetse bo rekile ntlo ya le no una tsa ba blela ba ne ke kwa November phelo ka ne bosiana ne re tsena teng mo la tliswa ke nna ka tlisa family ka mo usiela yotlhe mon ka 2011 a ke ne tsena high school le for I was passing by be ke bona ke reke be ke tla ke tsena ke tloga bese ke tsena be ke ba invitela bothe batla o la nna re ne le motho wa maoto a go ga maoto na go ga maoto a tla wa morapella I remember nearly Easter wa morapella antsha it was bleshumo or something antsha boso manto a fola le no yana complete a fola last year ba batla o bua gape maoto mara a nna beterenyana so this year kind of complications like re face a lotse dintsi like dintwa di dingata o tla ba re nna ona tshantse bo sa dula ka Woodland ona tshantse tšhelete tsa le diantse re di tshwere re mo tlositse ka phase 6 wa itse o tshwanetse ba dula Woodland mosadi wo with nothing ya gagwe ba ona ya Woodland because ona tshepile November na dira ntho engwe le engwe yae ona rata November nena o November ona nela mosadi wo phelo ba bole right le bana ba ga ba tsena dikolo ko ditoropo ba tsene maga ba bere ga ba ba feletsa thuto tsa bone ga re boetsa bontsha phase 6 a le ka twa motlosa wa ba etsa motlosa wena bana ba ga ba senya ga yana di loela le sekole ba di tlwela yo le montse jwa mmona kereke ba ga motlositse ga buisa fere le wena ra mo ba kwa communication le ntse ba ba kae jwa ha ba ba ntsi ba ba ntse le family ga ntsa ka ga kereke na re ntshitse ba khutlela dikereke o bona mmamedi wa ka ratang ke mona bothata ba ntho e ngwe ba etsang mmamedi wa ka ratang
ba le ba kgona ho tlosa batho pela ntho e ba sebeletsang. Amen. Ha yeno yona ko batla go jwetsa nnete mamelo ka ratang ba re tlosa pela ba dintho tse re sebeletsang ba re tlosa le pela batho ba re sebeletsang ba utla ba re ba tlositse batho ba bangata ene mamelo o one motho a tloa a kre ha o tloe o re wena wa tloa batho ba o tloa jwang o tloa mohlomong o na le lebaka la gore hai wa tsa go tla ke se kgathetse ke go ya kerekeng kwa kapa se ne ke wa ntena a tsona ke tena ke kapa montate morutino jang ba ntena ka ntho solo ebile nna ke decide o tloa kereke ke kerekeng e itseng kanti no it's a plan wa bona and it just fela mona na clipping hona le mo ba buang teng hore ba sebeditse ka thata hore ba motlose because ba ne ba sa batle hore ana natle kerekeng because wena o thusa batho ba bangata hona le mo ba buang teng are ba ba tsitse ba bua be November marena tsa ene a November ke moruti wa ka ke a tseba go ka November so ha re wa tla le ya mokodisa ya ha se le ba nkudisa ha ke batla bua le lona le ba kae le motsamela ngaka le motsamela ngaka ga consult for philo ba gage le motsamela ngaka kae ga tsama go khemon wa itse wa di bona dingaka so le mokodisa jwang ka maoto re mo tshwere maoto so fanda ga re wa tla ne le mokentseng wa yana ona tshwanetse go ibane sonta re qetile ka ene sonta re ne re qeta ka ena wa tseba le mona le teng ona kula bofilong mo le siko ona kula e blate tlhatlogile go sena nexeja ne re mo phola ya sonta re etsa ka mosadiu re etsa ka ne sonta ona tshwantsa ba tlile a qetela ne venei mona le teng o kutse hore a batle o shwa a phonyoa ba bane terra a bua le moradi a re ya November a re ra ba la lentswe ba class ka bona ra mo ga mfufatsa na mfufa ya baby le nyana ga ba la bona nix ile fufa baby le ga batla di ya gana o tla batho ba etsa eng re buele ene ntate mo a re buele ke yana kapa ke moradi ke ene ntate mo okay mamedi kopa re buele yana ka pelenyana fela le kae mme wa ka re teng motho wa ka re kae re te o se mbitsa moruti wa hona jwale bophelo a gre no ntatlile mo se kutwa ka balo yoro ka me se kutwa ka moradi wa ko rapela hore ne le tsa makereke yaka ke khutela by fire by force o moruti wa ka ho tlile jwang ka la boraro o mametse radio hona jwale ke go mametse hantle tse balo ibana ba bua ka wena ka la boraro moradi wa o bolelletse on samplela moruti amplela dilo tsene ga mo o samplela ntho engwe le engwe motho wa ka ke setse ke maketsela yana because nna ke ne ke sa itse go etsala eng because ha motho rapella motho ka nako go rapella wena motho go rapella ga o tlotse ba o etsala mara batho ba teng ba tlotse ba kapa batho ba tsamayang le wena o boleletse re ba loi ba re ke mona ba utlwiseng go nna ba lelo ba o beya hole le nna o ntsa bua dilo tse motho wa ka o ntsa bua hotli kutlo ba loi ba re hale le tshwantse le tle le moradi e confirmile hore ha le re le atla fela le a kula ke ne ke kula la boraro ke sa itse a ke tsile hantle ke le hantle ina ga ke tswa sekolong ke tswa feletsa bana ke tlile ke kula ke sa ke tshwere ke sedidi ka fitla ka robala ka re man a ko ke robala tsinyaka ka nna ditire ha ba ke ka ema ga tsamaya ntlana ya kala o fitlela ba founela ntata bana a ke re tsamaye re ye kerekeng ba tla ka koloi re ya kerekeng ke mo ke ne re gete le fanda le tsolo le batla go tlhapa mme ga ke sa ona tsena ke le iphatsa ka pele ke ya pele le tsolo le a o shapa hape ya jela ha o fela o tla kereke o shapa ke le tsolo hape le tsolo shapa ke le tsolo bana ba kae o se hayo o mong fela ke na le ba moshimane o monnyanya nka le tsola o le be mahlong o kwala mahlo a o ka le tsole le sa tshwarang phone
okay moruti wa ka e re lona baloi tswang ho nna lona ba lo itswang ho nna nka letswalo la lona le tsamaeng nka letswalo la lona le tsamaeng le gawaneng le nna ke batla ho ya kerekeng le gawane le nna ke batla ho ya kerekeng modimo wa ka ke rapella mosadi enwa tswang 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 a se ke la ntshokodisa ke re tswang ho yena wa ile go tlile hape wa ile go tlile ke re botsala go qetela wa ile go tlile ke le botsala go qetela le a tsamaya ka tsamaya le a tsamaya ha go tle le re ba tsamaya le a tsamaya le go tlile ne jwa le hape o yena go tlile mosima ba jwale wa ile sa batla tle kerekeng hape le a tsamaya ka tsamaya le go tlile le bakae ho yena le go tlile le bakae tswang tswang modimo ka ke rapela mosadi yona out tswang in the mighty name of Jesus modimo ka ke mo aronya le letswalo le moshapang ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta and a se yena fela le ba bang out ke romela mollo get out in the mighty name of Jesus e re morena Jesu Morena Jesu ke lokolohile ke a kerekeng ka lebitso la Jesu go ntse o etsalang gona jwale ke fatshe moruti o fatshe o wetse fatshe mama o na le banka tlong ke na le mora wa ka a gore ke bua le yena Balanda de moruti a butoka wa etsala wa etsetseng ka mama ke mo griya sa levatse a wetse fatshe ande demo ntse ke bua ke ntse ke mo rapella baloi bana ba le o ne le teng ka laboraro kerekeng ke ne ke saka okay baloi bana ba kene ka o yena ka laboraro bana ba go tlile ba re ba tlo mothibela pe ra ska tla kerekeng na o ntse ke mo rapella that is why o wetseng fatshe ande demo o mo thuse papa le tle kerekeng ka le bitso la je thank you mamedi ke bona bothata bo etsang gore ebe batho ba bangata mo mamedi ba gone o tla tshebeletsong ana mamedi wa ka ratang ka go jetsa e etswa ke spirit bona ke memeya ke batho mamedi ba sa batleng batho ba tla mamedi le ngola pampiri tse pedi skela le bala wena mamedi wa ka ratang ntse etsa gore ke batla o etsa tshebeletso ena mamedi wa ka ratang le ngola pampiri tse pedi o ngola ya hao le antate ha ba le babedi ngola mabitso a lona kaofela ke tlo le jetsa mamedi ntho ke tlo e sebedisang le tla thola kerekeng and then ha e ka ba ke mosebetsing ha o tlwane dikholiki di a o lwantsha mo mamedi o ska ba ngwara dikholiki ba ngole boss ya o fela o ngole le bitso la go bongola boss ya o kapa ha e ba o lwana le boss ya o ngola yena dikholiki ska ba le taba le tsona mamedi a kerekang ntho important ke mosebetsi because ha o sebeletse dikholiki tsa ba tu sebeletsa boss ya o so ntho e bohlokwa ke di buka ya Mareka chapter 3 mamedi a kerekang verse number 22 e re mmema mna waka ditsebi tsa molao tse neng di tswa Jerusalema tsare ditsebi tsa molao tse neng di tswa Jerusalema tsare o na le bele sabule mme o leleka madimona ka matla a morena wa batimona ba re Jesu ha leleka matimona ke ba re o leleka matimona ka matla a morena wa matimona ile batho ditsebi tsa molao verse 23 yaba o ba bitsetsa ho yena Jesu bitsetsa batho bana ditsebi tsa molao ho yena o re mme a re ho bona ka ditshwantsho satani akaleleka satani jwang verse 24 haeba mmuso o ikarola haeba mmuso o ikarola
ho itwantsha haeba mmuso o ikarola ho itwantsha mmuso o keke wa tia mmuso o ke wa tia ke rata mona haeba mmuso o itwantsha o ke wa tia verse 25 haeba lelapa le ikarola ho itwantsha haeba lelapa le ikarola ka dintwa lelapa leo le keke la tia malapa a rona ha ti ka baka la dintwa and ka bo madimabe mamedi haeba o mametse ha ke ntse ke bapadisa voice recording ya mmino ne ke mo rapela ka laboraro le no ke ne kweta mo rapela ngwana no itse moradi wa hae o re ba dula ba le bararo ba re ba lwana tswele ke ka re ba dula ba le bararo ene bona ntwa ena e entswe ke baloi bana ba ntse ba bua ka ro mme e entswe ke baloi mamedi e just na kwa ka gotsonyana ke gone ruta ka dintho tsena tsa di spirit hore di operate because motho mo tore mare motho na baloi ba bua jwang ba kena jwang ka motho mo mamedi di demons di a bua ke tsane tsene di re ho morena Jesu matimona a bua ka ho morena Jesu re morena re o kopa o ske wa re tibekela nae umpore tibekele di fariki ke matimona bane ba bolela morena Jesu bile ba kopa ba morena Jesu ske wa re hlokofatsa o ske wa re utlwisa bohloko jole mamedi ka rata re na le tshebeletso eno e ke sa batleng e le fotse mamedi that service is very important ngola batho bana o qetile tle le bona o ngola wena o ngole le bana ba hao pampiri ntse pedi make sure hore pampiri tsena di pedi ene mamedi wa karata ba nang le matswalo jole ka mmeno o utlwana santsa shepo ke le tsona mamedi wa karata bitsang le bitso la morena Jesu because mo mamedi ha se bonolo hore batho satana ba dumelle hore batla mamedi ha o bonolo satana o yema ka maoto wa bona ke o seng ha o tsana rena nako ne tla re fela mo mamedi a iwane fela ka letse o tlo re ya batlang o tla ona jone ya shapang ke le tsona ka pa ya kulang a iwane fela mamedi ai one fela ya rinki shapo ke le tswalo ka pa ke ya kula o re letsetso 078 398 3446 078 398 3446 trading ki 079 083 3833 ka dipeta 079 083 3833 ka baka la nako mamedi wa karata nako a ka e sa ndumela but mo mamedi wa karata bitsang le bitso la morena Jesu makgetlo a 7 ha o qetile ha o fika ka tropo o kalamete ene batho bana o utlwe ba re batlwa kae Rockland bana ba tloa Rockland tse ka maoto e just that ka mkgo mme ana kula ka teng ke ba bitsa transport hore e ba tlise kereke mamedi wa karata ntlo home batho ba ka ipopeng Rockland tse Bergman Square bo phase 3 ka mamedi nyolo hang le tlo thusala mamedi wa karata ba bangeletla dingwala kerekeng kalamati sa phase 3 kapa phase 7 fela re ya kerekeng ya Pastor November lo thewa shopong ya Malitlhabela o re tenteng e tshweu mamedi wa karata ka koloi driver ka re ya Grootfontein o fita Limomolo fite Mgriki ha o so le pelenyana mano sheba ka lefte mamedi ka bana kereke ya rona ka lefte ngona le di truck ona le dikoloi ka jarting mamedi nomoro tsa rona ke tsona tsene tse faneng ka tsona tse le ka leletsang ho tsona tsa 0783983446 ona le motho ya tata romela WhatsApp ke na e tata o hla are hona jwale yena wa kula o e bona phone nyaka 0783983446 Saying 079 083 3833 079 083 3833 Sadi last is 071 Arisa Khona link 051 011 4977 051 011 4977 kanete mamedi kanete batho ba batho re le thusale ene tlo le tlo thusala ka nkane nduli modimo bless hle mona diseng ya ke re ba thetto you are my favorite person ke o rata ka pelo ka ofela tate modimo a bolo ke sopa kanete this year again tate modimo re pepe a re jare until re qetella selemo sena hape re ntse re le teng go ra gona go re yante gore le ba mang le bothata ba batla re bone ba re yo go dingalo a rata ta rona di nna tse di tlipo ba go tsintse spetlele wa boapa ke ne ke bala document engwe wetsi do ke rata go bala ne
la ka bona pampiri nyane ka nyane ke batla go e bala. Okay. Yeah. Then that person ore ha kitsi ba 20 stages na go ga ke re zona di monate. Mare that thing ila draw interest ore they discovered gore mantswe a bofelo a motho a buang ha tlhokafala ke hare e mo losong. Get na wa tlhaga gore loso ha letla you say yes. How yes, you accept the invitation. Jesus, it was hey, a little deeper than so kalema gore then it's right gore hare le bagane le loso re gane then har gana le lone la bona wa resist. That is why le dulang yana e tlhalosa why loso le di sick di dula di go latela not because o jele sebe. No, it is because Monday to alone ke go 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 le bike as long unto gana le tla dula ntse le tla. So le rona yo ke a ba gore dingalo ke ra tšeng ka Sesotho wa tsi mantwa mang a monate ka re go bua ka flower e nngwe ke nngwe mare ke trepe so sick ki scam ntate modimo a re dikatsa mane rata mantswe a buang ke prophetara le kgone ka nako ya COVID 2020 o zona re tlo phela. Go and look at the preaching re tlo phela nontate phela ntuli ene phela ntate ene phela ka nnete mang a sa rata. Thank you.